Potrebujem pomoc, červená. Potrebujem. Umie to to. Jumrej. Zrazu, ale ty nie chcesz tlačiť. Dobre, je stlačený, Kubo. Neviem. Mám. Mám. Kámo, prede mnou si dostal, ale... Tak, jak myslíš? Nie. Títo sústrele, to je dobrá pičovina. Ty vole, oni to tam narasovali fest. Ja som za to, že ak sa dáte naraz, tak proste ste naraz mŕtvi. Hotovo. Ja si tiež myslím, ale tak. A ja Piče! To si šmatlavý, ho nevíš prepiť. Je to? Máš! Vyskúš ho tam. Však ale dej, kam? Nie, pred nami je zebra, hoď tady smoke, ty pred nami hoď smoke. Nech ju Lukáš bude zebrať. No, zhruba. Maka vnútri je jeden na hlavo. Zebra je s náma. Vidím ho z našeho. Posuň to. A ne, dobre, ide to donútra. Títo dvere sme zaclenili. Vieš, ja to skúsim pokryť tu. Go, 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 go. Poďme dole, chalani, poďme dole. Kryjem okna, počúvaj sa. To smrdí, aký by sa kočka posrala, ty kokot. To nevydrželo. Ale by spravil dobrý. Odkryj si dvere? Si dead? Co ideš? Bojím sa tam byť sám. Si kár, tak musíme to rašnúť teda. Vieš? Však. Odkryješ mi tieto okna. Pravou stranu mám. Postup. OK. Tibor, môžete z toho svahu nabiehnúť tam, vy sme už na pravú lesa. Čo akurát čo na respawne, hneď sa otočíme. Kubajs, No? zapravíme si tam a ja sa chcem už dostať do... Áno. Chalani, T-Rex je neutrálny a zebra z jednoho sem sú modrý. My máme z pravej strany miestečko, treba to pušnúť z toho svahu dole. Hoči! Tady u tej steny! U hangáru steny, tam je to modrá! Vizuál! Ačko, modrá! Alex, je tam modrý váčku! Cez prekážku! Běhnem sem, alebo tejto steny. Go! Prekážka pred tebu, za ňu je modrý! Co ten hangár?
To byl dobrý plán. Už to vyjde, ještě raz už to vyjde. Tomu věř, jsem dostal headku hned. Hej, vidíš, taký lejak bude možno. Možno. A to ťa tak schladí. Jen ten chladičko dostal. Ideme na front. Dobre, potrebujeme pár ľudí takto dopredu a ideme doľava. Kde ja si pýtam dobrovoľníku vôbec do piče. Hákovečko. Kubaj si jeden sa z tebe. Bod. Idem. Sem idem. Go, go, go. Okay. Ideme na les. Mám! Na? Vyskoč! Fuck. Keď to má tak napúklo, ne? Určite. Tak kdyby měl ten kolík, víš, narvaný v bytí, vole. Piča, to zblíkl ty? Já. Já říkám, to ty pičo, že se blízkám. Červený. Zarovno s tým som ich kosil pri hangári. Kosil som ich, utekajú zo spanu. Kosil som ich, ty už môžeš ahať? Ja už mám zase. Kosil som im všetko. Mám. Ale ty si riadne dostrelil. Ohoho. Vidím, ty kokos. To je dobrá prvá hra, ti povím. Modrá prekážka teda, tá Fredu nalovo. Jo. Ja si hodím smoke a pokúsim sa prebehnúť k tomu kurníku. Tomuto. Aha, tak to je napíšu potom. Kurva, proč to kurva horí, kurva? To je v piči. To je molotov, kurva, alebo co? FPV dron drbel na zem. To nevyšlo. Aha. Hej, máte morikom je, nie je to dole. Pane, ja chcem pršať. Nie je to dole, je to v prvej budove. Tuto na tie schody sa ako dostáva, je tam... Hned tak iba prebiehneš. Čo musíme sa posúvať? Idem schody. Mŕtve! Go. Ďalší mŕtvý kurník. Na porážky. Ideš? To som dal 2 hry, však ideme doma, ne? Oni strieľajú cez toto. Ze spodu hore. A keď sa dáš dole, tak ťa nikto nezabije. Ja som sprostal do organizátora do piči. To už je moc nebezpečné. Kurva, já drž. Okay.
ti jebe, on je hned tady. Aha, aha. Tady můžeš, cez toto. Vedúci, Pedu, jak to vyzerá? Můžete se posouvat přede mě. Dá zbraně taky. To asi neprejde, čo? Nezdvíhaj se, pokropím banku. A ty koko, dostal jsem na nos. Mám. A to byla odrazená. Mrtvole na schodoch! Co ti jebe? Jsem dostal.